4, 3, 2, 1, 0. Zdravo svima, Vladiminator ovdje i dobrodošli u Super Wolfenstein HD. Znači ovo je jedan jako... Ne znam šta da kažem za ovu igru. Ovo sam vidio da je igrao i Marko Player i Kiki. Svi igrali, morao sam i ja. I evo ono da snimim. Igrice, znači... presmešna. Izgledaju kao... Daj sada ti budeš na Skype. Ko da su ih israli, ne znam, iz Blendera, nemam pojma šta je bilo sa njima. Vidjet ćete i sami u igri, jako je smešno. Tako da ajmo krenuti. Možda samo malo video sporo, ali to nema veze. Evo, kao što vidite. Vidite, izgledaju kao ragdollovi bukvalno neki. Ajmo, ubit će me već. Bum! Bum! Aha. Ok, ajmo sad tamo. O, još nožem, super. Ovog da ubijemo do kraja. I ovog da ubijemo do kraja. I svi smo srećni do kraja života. Kako da nazovemo ove igre? Ajmo ih nazvati... Da vidimo, Debela, govnaste... Debela, govnaste, rugobe. Ajmo sad. Ajmo nastaviti, samo. Znači prvo idemo tamo. Da pokupimo sve nože. Evo, znači od ovdje sam sve video od Marko Playera. Tu se nalazi naša municija prelepa. Eto. I sad imamo pištolj. Jeee, ajmo sad sve ubijeti. Halo. Piše se još jedan iza. Bye bye. Još niste živi, još ste živi gori. Jeste sad svi mrtvi? Jeste. Jeste rugobe. Debele govnaste rugobe. Ok, ajmo. Inače, pre neki dan sam bio kod prijatelja i igrao sam Wolfenstein na PlayStationu. Znači jako je moćna igra. New Order sam igrao. Kerovi, zatvarajte vrata prokleta! Ajde, čao. Ćao. Ne znam da li se to može nazvati mrtvim ili ovo. Ne može. Još uvijek nisi mrtv. Šta je ovo? Nevjerovatno. Isuse. Eto kad me rugoba uplaši. Nemoj zaista da je još jedan put. O da jeste. I ovaj je živ još uvijek. Ajde crkni više. Ste crkli, jeste. Idemo nastaviti noževima. Imamo i lopatu sad. Press 3 to switch to shovel. Ajmo, trebati će mi health. I municije naravno. Znači, evo ga. Da li tamo da gledam? Ajde da vidim. Šta se desilo? Šta se desilo? Sam ja upravo... Ne! Brekao sam ih. Šta se desilo? Ne! Uspio sam da srušim igru nekako.
Vrati me tamo! O, ne mogu verovat. Ne mogu verovat. Vratit ćemo se platinum utaka. I evo, vratili smo se. Uspeo sam da zapravo srušim sistem igre. I upravo ste čuli majmuna zato što je moj brat prošao po njega. O, neke. Abababababab. Ababababab. Aaaa! Rugobe! Rugobe! Debele govnaste rugobe, evo ih! Aaaa! Ti crkni. Šta? Ne znam da mogu to. Begam tamo. Aaaa! Malo laguje, malo laguje. A, nemoj me zezati! Evo on. Ajde, crkni više. Još uvijek nisi crko! Tako. Ajme zazad ima, još ima. Ajde, dođi. Ovo je jako čudno. O ne! Dođenja! Tamo ima sigurno nešto. Kao što sam i rekao. Samo nemoj opet da mi sruši sistem. Što je ovo opet to? No. Desi, eno je! Debela govnasta nacistička rugoba. Vidite vi kako je ova igra smešna zapravo. Pištolji izgleda kao da su napravljeni od gume. Šta ima tamo? A nema ništa. O! Sad smo došli do belih govana. Headshot. Opa! Ti si uspio proći, dobro. Ti crkni. I ti crkni. Crkni, vidi ga! Vidi ti njega! Molim, što se desilo upravo? Idemo. Znači prvo crnu čokoladu. Da ubijemo. Još jednu crnu čokoladu. Crkni. Bilo bi lepo, mogu uzeti njihov armor, ali ne mogu. Oma daj, još jedan ker. Moram ti mi reći da mogu uzeti njihov nož, ne mogu. On će ih ubiti mojim pištoljem. Gentili čapa! Šta se desilo? Kako si ti još uvijek živ? Još uvijek je živ, šta je ovo? Ja njega uopšte mu šta se desilo upravo? Jedino lopata još može pomoći, možda samo. O ne može, neće pomoći. On se me nemoj ubiti. Šta se dešava?
Zašto ih ne mogu god jednom ubiti samo? Municija, reci mi da mogu pokupiti. Ne, mogu ni pokupiti municiju. Ajme, barem mi... Reci mi da mogu barem ovdje nešto da dobijem. Mogu, dobro je, noževi. Ajme, ima ih ko golana. Aaaa! Ba! Više se 10%. Reci da mogu ovdje samo nekako da prođe. I ubili me ovdje. Ja ne mogu vero. Ok, posljednji pokušaj, idemo sada u Terminator mod. Run! Get to the chopper! Inače, ovo sam pokupio od jednog lika s YouTube-a, zove se Terrorize, pogledajte mi kako on imitira to blik. Get to the chopper! Ne znam gdje prvo da odem zapravo. Možda da iskopam sebi malo ruku. Šta? Ne, nisam opet breakovao igru. Joj! Ne! Crkni! Crkni do kraja. Jesi crko do kraja? Jesi. Sad na njega. Pa daj crkni! Crkni! To je to! Završavam s ovom igrom! Ne mogu vjerovati! Nevjerovatno! Dakle, ako vam se svidio video, šerite, subscribe, lupite to like, kao najveći kraj koji ste ikad bili, mrzim ovu igru i doviđenja!